Abataka b'omugombora ya Kanaabiro kushanga mu district ya Kisoro hati biine obusaasi bw'amaani bwanyuma y'okufeerwa ebintu byabo barikushaba gavumenti okubirukangirira bwanyuma y'enjura yagwire orwa mukaaga ekashiisha amaka gaabo tiireho n'emisiri kandi hamwe n'entookye omu byaro bitari bimwe na bimwe. Enjura egi ekashiishaho n'ekicweka eky'oruguuto rwa Kabale Kisoro kyashanyaraza eby'entambura kandi ekamara eshaaha 5 obwo yatangire eshaaha 11 z'omumwabazyo aha rwa mukaaga. Ekyareekirizeyo okukwatwaho munonga ni Kagano ekirikushangwa omugombora ya Kanaaba omu district ya Kisoro. Tayari West TV yataahireho abataka abitwashanga barikutebeekanisa emyanya yaabo bwanyuma y'omutungo gwatwire emisiri yaabo hamwe n'entookye zaabo ebyatwirwe amaizi. Niyonzima Karaveri chairperson w'entebe y'okubanza bw'ekyaro ekya Kagano nagira ngu enjura egi ekareeta ebitengure ebyatiire emisiri y'abantu hamwe n'amatungo. Imvura yaguye cyane umunsi w'ejo izambaguza ibishyimbo, izambaguza ubutunguru, izambaguza ibimondi n'amahene yagishe n'amatama yagajanye n'abantu bamwegira bakubira bakubita n'amazu gasambaguritse muhari gwapfuye nta kintu twashigaje mu village. Niyonzima nagira ngu n'enkoko hamwe n'amatungo obwahate bumwe bucururiza amisho. N'amazu 5 ubwo bari kurara hanze n'ibyoro n'ibyasenyaguritse abo bose nta buyambi bwo dufite bwo kugira ngo babe batuyamba. Abataka bagamba na Tayari West bagira ngo bwate bashubanjirirwe kandi bashaba obuyambi babatabutungire amagara gabo gari mu kabi kamani. Imvura yatanditse 11 iragwa yanga guhita itembesha imyaka yacu. Imyaka yatembe n'ihene, uburo bwagiye, ibishimbo byagiye, mbese inzara yo n'ibijumba biragenda. Ubu dusigaye ntacyo kurya, gavumenti izituyambe. Imvura yaguye ifite mu rubura rwinshi n'umuyaga. Kubw'iyo mvura n'umuyaga abantu bahombye cyane. Ibishimbo byose byaguye, ubutunguru bwaguye, amatungo gapfuye. Nimura byakubisemo n'abantu bamwe nubwo bagiye mu rwaro nta tuzi ko bwakeye ariko twaje kura kubareba. So twe nk'abaturage bagano tugusaba gavumenti tuyambe kuko twononekariwe cyane ibintu byinshi. Umuhare n'aka kanya imodoka ziri kunyura uruhande rumwe urundi hari urundi rwapfuye. Ubu bacuru kuronda ebintu byabo abataka ba Kanaaba bashaba abembezi ba district hamwe na central government okubirukanjirira. Amakuru agashakwa Adoni Atwire abwa Tayari West mu Kisoro.